Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki ukagotha we mwari kana ntumurume na nika ya soksi ruthanju witekire gontu ye mundi soksi yaku agurire mianka ere mithiru ni aturekire biara bia mbere ntu biara bia biena rukunyo kera yaku kethongo kumuno ta mushumari lakini soksi ni aturekire mbere. Imagine soksi aturekire mbere urithi wekera no ntu bantu biara biuma bakonja gisete wa Kenya. Yani wekera soksi biara ntu kora birenja ka bireome okagwata na ro otoru wa Kenya ndeni kidogo wa kinyogu oyake ko soksi wekirite. Yo kuna nyoka rasimia mwekoro waku akubora kama mbore soksi ni ya unka kaina charo lero imene irumu no ntwa kwa chingi 50 wa soksi yengi okwa bono komano dia na soksi ntembo kumya nkwari o no daino okaira mukuru waku kirato karuto otiana kuta kirato toni wakinya bantu wara turutira tukora kudongeraga ugare nyo ki atikoruta kan joka tukona ntu wengi ibyo biara bikaumaro kanja kongera biara na kinyeta na biara arekera katekata biara ona temboku kere tone karo akabogu tabara ichenja tabia okono komeano dia na soksi ntemboku soksi mia biara bibira otironga nkunyo biara bia torire soksi lakini dia bio odiento uta biara no mebire na otikwana kwa soksi o achenja tabia okoro komea we mware ntomorome no dia na soksi te intemboku intore kumbere chenja tabia kumuntu ya munde no kwabisha mukuru waku no kwabisha muruanyo kwe no kwabisha mwananjo kwe pa ingia una mbira kwa mbebi mbira kwa mpwa wangu akwira omwebisha no ntokirato tiena kuruta kirato ugati wome ukira tonya kwa warenyu ntikwe kwenda kuthinde ngwetwa chenja tabia na bounibu na kamutugo kega gucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki